Salam Mama Mali, salamat kaboro, salamat sitamu sulelan tepenanda bisaran na matua umpamatan na pena ulendui channel YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang la tananung lan atu yate dia lalamai penggauran na rasulu pasala sang pulo kasera angka misa saya lako sang pulo. Penggauran na rasulu pasala sang pulo kasera angka misa saya lako sang pulo. Dolo latah basa sia tananung tu kadan na puang tama sambayang. Indaikan opuang matua turampo mati olo malabi mi. Umbawa ite katuangki mendadi kurre sumangaki siape malaki mati olo malabi mi. Warannukan kumua lami tarima kan opuang sia lami pasipatok kan ni la umbasa itu kadami. Lan atu iya teh. Masambayang kan ni lan sangan na puang Yesu. Amin. Penggauran na rasulu pasala sang pulo kasera angka mak penanan na nakua. Ia ton na remme i Paulus tuliman na tau songlo mi tu pena masalo urampoi anna ma akada umpo basa mak rupa basa sia mak nubua. Siulu solanasang tuh di kamasailan puang Yesus Kristus. Biasa mo tatiro sia mukun mo di pemanasa kumua. Ia tu mintu to naluang misa kasih pulungan bak tu organisasi. Ondong pi tu to untoe misa toyan. Lan telino bak atulan misa tondok susinna to mak parenta. To parenge sia mintu tu kanok koran bak tu jabatan. Sengak-sengak nah. Paralu sia mendadi misa karatasan sia atoran kumua tau ia tomai paralu untarima kaditokuan ten moto to kumua ia tu mintu na tomak patongan lako puang matua lan puang Yesus Kristus inang ditoko duka ya ulendui pak dioran masalo. Apa ia tu pak dioran masalo tangia kumua maangge pak atok kuan meneri sangadina la mendadi tanda manasana bak tu mendadi toding parayanna toma patongan lan mintu allo katuanna tu napak kamasian puang matua ya tu pak dioran masalo ia mau misa tanda manasana kumua ia tu kombonganna mangka mau dilakbak diomai kasalanna anna tuo bak tu mangka mo dilakbak diomai kamatian na saya lakona ulendui rara matasakna puang Yesu sia inde duka moto nanai tanda manasana kumua anak namo puang matua ambe anak namo pena masalo belanna iya tonna dolona to tau iya to mai ta epanesan ni sia ta epanapahang ni kumua mindara tu pena masalo sia puang matua ya tu pak kamase mempena tumangka na tarima sia na perasai ba tu pira-pira kombongan na puang matua dia tondok Efesus la umpama totoi ba tu ia mo umpama tokoi sia la mendadi tanda manasana kumua mangka mo untarima pak dioran sallo belan na iya to nadolona tau iya to mai ta era na tandai kumua mindara tu puang matua umbara susi aganna tu puang matua sia apa ratu na pogau puang matua sia apa rapatunna tu pena masallo lante katua dia teh ulendui pak kamase untandai mak rupa basa sia mak nubua lanani kombongan na puang matua untandai kumua ia tu kamak joranan nah pena masalo lan mintu allo katuanta temai kita tomak patongan moiraka na inang denbang ya temai tau bak tu denbangnya temai torotolino tu umpama karrak bang paya penaan nah sia mukumbang paya umbese kadan na puang matua ulendui temai to umpama karrak penaan nah sia umbe sekada puang
Ia duka mo lanani umpe manasai batu umpamarangai lako kita kumua. Tai anna mintu to umperangi kadan na pua matua la unampui kapatonganan la unampui pak kamase dio na rupa-rupa basa batu untandai rupa-rupa basa sia mak nubua siulu solanasang tu di kamasailan puang Yesu ia tu pak kamase mempena tai anna la untiro dio manai mai kapaisanan dio nama rupa-rupa basa siapa nubua sangadina ya kita tiroi sa tape maranga tongan ni manasa kumua inang buda ya tupak kamase mempena lako kita na bengki pua matua solanasang ki belanna ya te kita te pantan na bemiki ba tu pantan na kamase miki pua matua ma rupa-rupa kamalutean rupa-rupa kapaisanan tu pantan dio mo kaleta pantan dio mo kale si misa ata nenek mira kita tu tang kapang ni sia tang tandai ba tu tang nisan ni tu kamalutean sia kamanarangan tu mangka mo napak kamasian po matua lako kita solanasang ya moto siulu solanasang na ulendui te pak nanungan ta dio nakaran na puang lan atu ya te anta diadai sia dipakilala sia diranuan la unolai meloi te katuanta sia usoyanan meloi tu kapaisanan pak kamase mempenan na pua matua laku kita solanasang amin rampoin deto kadan na puang matua di pelambiran lako kita solanasang mau pak ki solanasang ketontong kinaben atu sia kakinan puang matua urangi tu dio nakadanna kadala umbaki lako katuan tontong selakona tontong kiranuan sia kipeta ada kumua ta subscribe ite kadanna puang matua sia tapak bagian ni lako siluta kurre sumanga puang ampun na mintu sakka sayanna umpas takeki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.